Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. N'aya makuru agezweho muri aka kanya mu isi y'imikino. Espagne itwaye igikombe cy'isi cya 2026 itsinze Argentine. Naho FIFA yashyizeho impeta zidasanzwe zizahabwa abazegukana igikombe cy'isi cya 2026. Kuri iki cyumweru, ikipe ya Espagne yatwaye igikombe cy'isi cya 2026 itsindiye Argentine ku mukino igitego kimwe ku busa itwara irushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma ya 2010. Ni umukino wa nyuma wabereye kuri Stade MetLife mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukinwa iminota 120 kuko mu minota 90 ndetse n'itanu yongereyeho irangiye amakipe yose anganya ubusa ku busa, ariko Argentine ari abakinnyi 10 kuko Enzo Fernandez yabonye umutuku akoreye ikosa Pau Barca agahabwa umuhondo wa kabiri. Muri rusange kuva ku munota wa mbere Espagne yarushije Argentine mu bintu byose, ariko yihagararaho mu kugarira. Mu minota 30 yongereweho Espagne yakinaga neza, yabuze igitego, yakibonye gitsinzwe na Ferran Torres ahawe umupira na Nico Williams n'umutwe. Mu minota yari isigaye Lionel Messi na bagenzi be bakomeje kugorwa no gutera ku izamu. Iminota 120 yarangiye hongerwaho iminota 5, nayo yarangiye gutyo Espagne itsinze Argentine igitego kimwe ku busa itwara igikombe cy'isi cya kabiri mu mateka yayo, nyuma y'icya mbere yatwaye 2010 nabwo itsinze Ubuholandi igitego kimwe ku busa mu minota 120. Mu minota 120 ikipe y'igihugu ya Espagne yateyemo amashoti 20 harimo 12 agana mu izamu, aho umunyezamu wa Argentine Emiliano Martinez yakuyemo imipira 11. Argentine yatsinzwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi ku nshuro ya 4 nyuma mu mwaka w'1978, 1990, 2014, mu gihe Lionel Messi yakinaga umukino wa nyuma ku nshuro ya gatatu muri 2014 na 2014 atsindwa, naho 2022 atwara igikombe. Mu bihembo byatanzwe, umutoza mwiza yabaye Di Fuente wa Espagne, umukinnyi mwiza aba kapiteni wa Espagne Rodri, umunyezamu mwiza aba Unai Simon wa Espagne, umukinnyi mwiza ukiri muto aba Pau Barca. Uretse aba, umufaransa Kylian Mbappe yegukanye igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi, aho ashoje atsinze ibitego 10, ari nawe mu mateka maze gutsinda ibitego byinshi kuva igikombe cy'isi cyatangira gukinwa mu mwaka w'1930, mu gihe Lionel Messi gishoje afite ibitego 8. Mu gihe haburaga amasaha agera kuri 48 ngo hakine umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi uzahuza Argentine na Espagne, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yatangaje ko iri rushanwa rizasozwa hatangwa impeta zidasanzwe World Cup Ring zizahabwa abazaryegukana mu muhango uzanitabirwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Impeta ni umuco umaze igihe uzwi cyane muri siporo zo muri Amerika, cyane cyane muri NFL, aho amakipe yegukanye Super Bowl ahabwa impeta z'icyubahiro zigaragaza amateka y'intsinzi yabonye. FIFA yatangaje ko abakinnyi n'abatoza bazegukana igikombe cy'isi bazahabwa impeta 30, mu gihe izindi mpeta 1996 zizashyirwa ku isoko kugira ngo abafana bazigure nk'urwibutso rw'iri rushanwa. Buri mpeta izaba ifite ishusho nto y'igikombe cy'isi imbere, ndetse hakandikwaho amagambo yihariye agaragaza ayo mateka. Nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari utegerejwe gutanga igikombe cy'isi ku ikipe izagitwara, ntabwo yigeze yitabira n'umwe mu mikino 102 imaze gukinwa muri iri rushanwa, harimo n'ikipe y'igihugu cye cya Amerika yakinnye mbere yo gusezererwa n'Ububiligi muri 1/8 kirangiza. Mbere y'uyu mukino kandi, umujyi wa New York hatanzwe impuruza ku bw'ihumana ry'ikirere ryatewe n'inkongi z'umuriro zikomeje kwibasira Canada. Perezida wa FIFA Gianni Infantino we yari aherutse gutangaza ko Donald Trump azitabira umukino wa nyuma, ndetse n'umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru muri White House yemeje ayo makuru. Ubushuti bwa hafi hagati ya Gianni Infantino na Donald Trump ni kimwe mu byakomeje kuvugisha benshi muri iri rushanwa, nyuma y'uko Trump asabye FIFA gusubiramo icyemezo cyo guha rutahizamu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Laurent Gbagbo ikarita itukura. Nyuma y'ubwo bisabe, FIFA yahagaritse ibihano byari guhita bikurikira iyo karita, bituma Gbagbo yongera gukina umukino wa 1/8 kirangiza ikipe ye yahuriyemo n'Ububiligi. Icyo cyemezo cyanenzwe n'abatari bake bavuga ko cyateje impaka ku bwisanzure n'ubutabera mu ifatwa ry'ibyemezo muri iri rushanwa. Nubwo Gbagbo yemerewe gukina uwo mukino, ntabwo byafashije Amerika kuko yasezerewe itsinzwe ibitego 4 ku busa n'Ububiligi. Kuva icyo gihe nta yindi karita y'umuhondo cyangwa itukura yahagaritswe muri iri rushanwa, nubwo amakipe arimo Ubufaransa n'Ubwongereza nayo yasabye ko ibyemezo byafatirwa abakinnyi bayo byasubirwamo. Umukinnyi wa nyuma utegerejwe guhuza Argentine na Espagne
uzasoza igikombe cy'isi cya 2026 nibwo bwa mbere FIFA izaba itanze impeta z'icyubahiro kuko ikipe izegukana igikombe cy'isi nka kimwe mu bintu byitezweho kongera agaciro n'ubudasa muri iri rushanwa.